niko mwana wokora arama papa abanguzanira ku mazi aho ngaho. Ese papa aha ni uri gushira ibirato? Aho ndi gushira ibirato munone mu wawe niho ntegeka aho nshira ibirato mu wanje. Bisfata Aso narimbicaje hano kugira ngo tuganire. Murabona ko nije watangirira kanisa njewe na Pasteur Segu. Ejo bundi aragenda afata abandi bagabo bose arabasengera. Ariko je waransiga. Muri no minsi yashize nagiye iwiwe kumureba. Ndamubwira ngo ansengere. Warangiza aranyangira. Kandi nta kindi cyatumye nyangira nuko ntari umusinzira mwene wabo. None ga igitumye mbicaje hano no kugira ngo mbabwire ko namashije gufungura ikanisa. Munyemerere dufungure ijyacu kanisa. Tuve mu ikanisa ry'abasinzira. Nico nari mbicaje. Murakoze. Papa Oprah urakoze kuri ico gitekerezo. Ariko singushigikiye singushigikiye. Igitekerezo cyo guca mu ikanisa jewe. Ubwo se ikanisa ryacu ribaye iki? Hari ico ritwaye? Ariko wa mugore zomva urasaze neza. Tasoni ndavuga nawe ukavuga. Turava mu ikanisa se ira kanisa uriko uravuga ngo arico dutwa ntuzubona ko baryamiye. Hari umunsi wari wabona mpagarikira muri kanisa. Hari umunsi wari wabona nyigisha. Sibari yagusabaga babasinzira gusa bari mukwirirwa babikora kandi mpari simbikore. Rata papa agenda gushigikiye. Nuko mwana waje. Uziko batakicemera ko mfata naya mikoro yabo. Nukuri? Kandi bitangiye kubari abahungu basinzira abana. Papa reka nanje mvuge. Yego mama. Njye ndabona kuva mu ikanisa si ikibazo. Ariko ikibazo nta pasiteri dufite. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri nta bakristo dufite. Ikibazo ca gatatu nta na sente dufite. None nje nkabona ngo tuba tugumye hariya. Wenda bazaroha bageraho bagusengere. Ariko nyamu wabaye ta pasiteri kurabona ko ntoba pasiteri. Jewe nzoba pasiteri. N'abakristo bo natwe tuzogira bene wacu baze dufatikanye mu ikanisa. Naho senti tuzobwira Nyakirayi azayitugurira ariko dufungura ijyacu kanisa tuve mu ikanisa ry'abasinzira. Ibaze ngo baye pasiteri yewe ubwo rusengero nago rwaba rugowe pe bwaba rugowe. Ubwo se winjira kangaye mu mwaka cyangwa se uzaba pasiteri utagira Bibiliya? Suko nyene. Ariko ubupasiteri bw'iki gihe bwaragowe pe. Umuntu wese uciye aha ngo araba pasiteri. Wewe genda wicare. Tubishoboye nyabona tubishoboye. Ako wamugore zo Karibu yewe. Murakoze kuza kunsura. Irungu ryari rimereye nabi. N'ubundi twari dusanga dufite gahunda yuko tuzaza kukuramutsa. Ntabwo muzi ukuntu bishimiye. Anasana neza do. Ubwo wiwe Samara turamubona. arakeye cyane. Urakeye cyane pe. Ndabishimiye tego. Ariko nagiraga ngo rero mbabwire. Ngize agatekerezo gatoya. Akahe gatekerezo? Urashigikira muraza kunshigikira ariko. Ndabanza uvuge twumve. Ngiye nari ntekereje gutya. Naye ngize ngo duhamagare Muragwa aze hano. Abe ngo dusenge. Twamubona se naze rwose adusengere. Jewe nari nifuza no gushakwa kuba mu rugo birandambiye rwose. Uwo Muragwa ni uwuhe? Si wa wundi ndimo kumva uri mu kugenda hano hanze abesha abantu. Oya sha. Aya mode yambiye ukuntu yakwibiye ko hano. Reka Utamwemera. Mwebwe mureke kukwiruka muterana amagambo menshi. Jewe ndamwihamagarira ubu nyine araza muramwibonera. ngaho hamagara turebe. Oya ni mureke muhamagare nta kibazo. Odi. Ese ko mutamusubiza kandi muri. Tagusubije nti wakwinjira. Hari usituzaniye. Ese bamugore uzamva barabaye.
Asoni zanu kana naraye gute? Ejo wiriwe hehe uyu munsi waraye? Sinasize gusezeye ejo ko ngiye kurara ku ikanisa. Ibyo nyine nibyo sigaye nanga no kumva no mu matwe. Ikanisa nguri pasiteri. Bazaguhemba ngahe? Tituri mu kubwirirwa tukaburara. Papa wari wagiye kandi nta biryo wadusigiye. Samuel aricara. Narababwiye we na nyoko ngo ni muzaza mubura ico murya. Muzaza mupfukama musenge. None mwarasenze? Papa twaracotse aho twasengeye je iyo mbona n'umugabo ngo nshaka abandi bagabo baza bakora naho wewe ngo wagiye gusenga. Suko nyine mwana waje. Narakubwiye wa mugabo. Uyo wakira ari amafaranga yuriya tuze zikiye. Ariko we waranze ngo tumusengera. Narakubwiye ngo nutamusengera tuzapfa muri inozo. Narakubwiye nanje kuvuga ngo uzosengere uriya mugabo w'umupagani ngo nukubera amafaranga ahubwo nzari ku bukene bunyice. Araje. Nesa shini. Ibaze. Ni karibu. Stare. Turakwishimiye cyane. Yego. Mwakoze kandi ko twitaba. Twebwe twari twanaguhamagaye kugira ngo uze udufashe gusenga. Nagize Imana umva magara ndi hano hafi kwa Evangeliste Manzi. Nonje kuba ndi kure sinari kuza kubera ko mutani mwateguje. None mureke dusenge ibisigaye Imana nibikora. Ndabashimiye cyane kubera ko mufite ubuzutse abana b'abakobwa bameze nk'amwe. Abandi bari muri byinshi ubu nyine bafashe umwanya wo kugambana abandi ko bari home minwa. Ariko ndashimira ko n'udupfukamunwa twaje tukimenyaga niba bisize cyangwa batisize. Ariko mwebwe ko ndababona mumeze neza nk'abakobwa batanu bari muri bagicuma bafite amatabaza. Ndabashimiye ko muri maso rero mureke dufatikanye umwanya dutara. Yego. Umwanya tu profise nushaka iminota 5 ariko tubyaza umusaruro. Yego. Haleluya. Haleluya. Amen. Mwongere haleluya. Amen. Rero reka twumve opera duterera gakorasi nitumara dusenge ndaza kubabwira andi maherekezo. Tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima Bitare cy'amahanga we Abisirayeli ndagushimye Mwami Mana ko abana bafite umuhamagaro. Ndashima imbaraga zawe Mwana komeza ubane dumenye hoshe ezalidi itakuti nyame turaguhamagaye wa Mana mwizina rya bana natwe mutegere message we Imana irambwe mu muryango wanyu iraguhagukiye nyokoromera nyo gusenge Tereziya tugira nyo gusenge yitwa Tereziya ndamufite kashi de costume Imana irambwe ngo uzozi wanje gusiga amavuta wera ku musatsi ugashita ku mano atari uko upfu udashatswe kandi salon de coiffure wozo kudodobika vuga kudodobika uzo kudodobika ma nawe wewe ufite impano yo kuririmba ariko warajyanye tuzusenga kwera kudasenga kugira ngo wogera he utabusenga ugenda ufata umwanya uzusenga kuko iyo ni impano uzokoresha hano mwisi no mwijuru kazongera ukazayikoresha fukamagirira tumusengera. Mana ndakwereka umugaragu wawe Mwami Mana umuhezi imbaraga zo gusengera Imana mouvement de l'état sur la terre changement de mentalité nationale bébé la tomate haguruka Mana ndagushimye Mana ndaguhimbaje kuganirije abera Mwami Mana ukaba wasubije Mwana katika jina la Yesu wewe ufite ikibazo kingana n'isi Imana yavuze ngo uzazi wanje umara iminsi 3 no kugusengera atari uko bibaye ibindi
makora hano wowe urasubijwe kabisa nituva hano wamushakisha amarene shakisha inama tubazakurambarira ko ndabona uko ubukoze gusa umuhungu mwamuvuga nawe gikara wa hano muri Afurika so hano ushaka kugenda mu Europe Imana kiranyereka umugabo utuye muri Amerika umuhungu w'inzobe gusa afite ikibazo kimwe azayimuka cyane yashikiye Indiana yimukira Iowa ubu nyine ageze Texas niho muzakorera ubukwe mu izina rya Yesu ndakwiyambaye Kristo kompanye male acoustic mu izina rya Yesu ndakwiyambaje Kristo ukomeze bane n'abano bana mwana ubagirire neza ndagushimye mama Imana ku materaniro duhaye uyu mwanya tukaba twungutse ibintu byinshi mu izina rya Yesu Kristo amen amen sawa murakoze cyane mureke ngende ariko amusome mu Bafilipi ibice 4 mu 6 ako kandi kazabafashe tuzaba twongera reka nsubire kwa Pastor Seguruko urakoze yego ngaho genda mugira amahoro y'Imana yego Imana guhamagisha Muraho neza wawe. Amakuru y'iminsi se ko wawe? Ni meza nk'abandi. Yego kabisa. None ko mbona wawe utawerekeje. Yewe nari mfitanye gahunda na Nyampundu. Mfitanye gahunda mu mujyi kandi twaraganye ko saa 9 zuzuye. Tuzakubona nayo. Nuko wawihuta ariko nyine naje nyari ngukeneye. Oya niba udafite amakuru menshi wambwira nta kibazo. Ejo bundi nagiye ko ba Nyampundu asanga amakuru yawe atari meza. Ndetse buce injano kwa baho mpasanga kandi amakuru yawe atari meza. Ariko ndavuga ko uri inshuti yanje nzokubwira. Amakuru yanje nyoboke wawe. Nasanze baba bavuga ngo abaririmbyi bawe bose ngo nta muririmbyi n'umwe w'umukobwa utari mu kubwira ko uzomushaka. Jewe wewe nyine none se barakubeshera? Nyumvira no kukwimana. Umva nkubwire shamugi ni ukuri warantangaje. Warantangaje kazi. Ese ubundi kuzubesha abana b'abandi bose ngo uzabashaka kubaze kano kabazo. Uzoshaka abagore bangahe? Nyumvira sha. Ese kuragira ngo umwe wese mfite kumushaka ubuvuba. Umva nkubwire shamugi ngiye kukubwira kano kantu ngumwira wanje. Muzoza mukizwa mwivuye inyuma. Ese ubundi uzugira ngo nimba uzuhisha abantu n'Imana nayo uzuhisha. Mbashaka no mufite ibigambo birebire uranyicira gahunda kandi umbuze kuhura n'umwana mu mujyi Imana genda ariko nawe ugiye n'ubundi ngahe genda turi kumwe. Ese kagica kamanzi kuni gute kabaye kari agatipe ni nayo mpamvu gataza kanaterete. Ese kuri akazabona umugore kamaze kumera nk'abagica bamuragwa nikagendera kari akanyago niko mwana w'ukura mwinama nkubwire aho mperekeza mwana. Ariko nitugaruka urangurira. Nta kibazo mwana ndakubwira nta kibazo. Papa netse niye turimo. Tugende tuje kureba wa mugabo w'umuganda. Wa mpasiteri birahiye. Uramuzi? Umwe witwa ngo ni Semanda. Ndamubona. Aho tugende tumurebe. Ansengere ku pasiteri. Turamweza udufaranga dukeya ntamara nsengere. Abeno? Waji? Jewe yo pastor. Namo mujye bariko. Muri Burundi? Muri Burundi. Iye. Kiba cyamukama. Mayambiye nti. Ono tata wange abadaze ngayagala omusabira afuke pastor. Ayagala musabira? Kina rubuzi bunzi. Musabira kwayo kasente. Akasente. Daye we. Nari hano ngusengere ku pasiteri. Nakoroganye na mwana Seguruko yanze kumusengera ku pasiteri. None namashe gufungura ijyanje kanisa. Musengere twagweza kudufaranga. Unagamba ki?
anti agamba baba badakora naye tebakwatagana ayagala akole kyaki tebakwatagana bibeera mu kusoma bibeera butakwatagana kati abatalina sente meka papa afite amafaranga ngayo mubwire ko dufite 2,000 ntabwo abyemera none ntabwo ari bubyemere mubwire nga 3 nta kibazo mbaye nayo 3,000 banange 10 meka 3 aneta titisoboka nkoma kumitwara atante mwa ngo umuhe 500 inga yose ntacu mwemerere turashika duhamagara umwana Nyakirayi azozitwohereza bapfe kumusengera gusa ku pasiteri ndebe ko mva mu ikanisa rya Segubu kibazo mbajyazi ku batofari akiriza mitwara 5 natyo manyi ibintu tebera yawe kati nyina muwayo akapapura akaraga nti mukiriza era ajya kujya nako kusande mu rukungana bisabire sibe kiri karavuga gute je gasimpanyumva pi ngo uzogaruka niyinga hari igiterane noneho baragwaga papuro niyinga aribwo uzo umupasiteri no twandikire da akiriza twandikire kapeni kange nzofe kuba pasiteri gusa kazi je banke tafari ndamuwandikira wano agenda kujya kusande tumusabire rero rero ari munana nibona mbaye pasiteri kusande azombona agenda kujya nekana akapapuro agenda ko ajya kujya musabire tewali buzibu nuko dawere burungi pasta ezara mugambe narabyezo ngato sinungi mugambe acuse ku ngato avuze gute mwana iyo bote ntukazoyigarure mfite umukobwa uri hanze azonyohereza ifaranga nzogura ibirati bibiri n'ikoti rya positive mbagenda zicu tewali buzibu mbere burungi igare daye